lai mai lenei taeao. Faamanuia le Atua. Avele sau pati to vi ia ile tu lenei taeao. E moni ma faamanuia. E faapea nana fio mai le Atua. Ma faau ia te oi ma o lenei taeao. Ai tatou te avatu le vi inga ia te ia male anganga atoa male faamanuia. Hallelujah. O te tali tonu le lao le leile nei. Tātou te ave inisi whai o tātou mana onga. Tātou te si iti ai le lalo langi atoa i lenei taeao. E moni fo ia fionga le Atua. Pa mai o le whaatua tua ia te ia. A wala au watu ilo nā tua. E tali mai o ia. A tui tui ia te tala mai le whaitatoa ia te oe. Wa oe ma o le tangata. Ua whaatua tua i le Atua. Aleluia. Mo ini mai au fonga lenei taeao. Tātou si itia le lalo langi atoa. Mana tuai lea male nupa ia o le Atua. Mana tuai ia New Zealand ne o lo tatou au mauai e peo ne e sila fia. Suia inga o le tau le nei vai tau ai maise le aso le nei. A wha a e ole atu i le Atua. Faapea nana au mai e le Atua se aso lang ne lei. E toi suia e le Atua mea umalawa pe a whai tatou te ole i ai malota li tonu. Aleluia. Ta talo ai lea mana tua sio tatou atu nu o Samoa. Ia faapea nana tatou ta talo masi itia lenei taeao. Alanga lo leo i le Atua. Ta mama to te vala au ia te oi lenei taeao. Si itia atu le lalo langi ato Yehova. Ma to te tali tonu o oi o le Atua o le lalo langi atoa. E ifo ma whaane ne e tangata uma ia te oi. Ma to te si itia ai ta ma. Atu nu uma lavo lenei lalo langi. Ai maise ta ma. Ma to te mana tu ai fo Israelu. Le nupa ia na e filifili. E au wala mai ai lo walo pelo Iesu Keriso. Wa matou maua ai le fsota inga ma oe. E ala ilo na maliu Keriso. Ta mama to te vala au ia te oe. Faamanuia le lalolangi atoa. Ia ia lalolangi lau fao la tanga. Ta mama to te talo o e o lo tau mawhai e ta lai atu lau fao la tanga le lalolangi. Yehova matou te si itia i lātou lenei taeao. O ai lātou le awhafu longo i le upu o lau afio ia ave ese le loto maa. Ave ese le whaamasino sino. Ai matou te tatalo i le mana o lau afio. Le file e mua o lau afio tama. Ia o lātou talia le upu whapea nana tāla i atu. E nisi o auna le Atua. Ai maise tama matou te si itia ai foi. Israelu i nei vai tau le Atua.
lo fasanga tau ia ia tunu o e te te ia te o e tama le tua le nei taeao mātou te tutu mo lo nu pa ia Yehova i lo suafa Iesu Keriso ma le mana o lo toto tama e le petia ai tau mawhainga le fili mātou te talo i lo suafa Iesu Keriso pui pui lo nu Yehova le tua mātou te talo foi o na taitai faapea nana faamanatu ia i latou o oe o le tua o Israelu e mawhai e la wafio so se mea tama mātou te siiti ai tangata Israelu malava Yehova ia faapea nana Baba ai atu ia te oe maua i le ola tanga ia i latou tama ia faapea nana ia i au faamanianga i lo nuu le tua sausauina i lo toto pa umo Israelu Yehova whalea o ngā ina foi o so whainga atu nuu o lo tamo whai e whaleanga i lo malo le tua mātou te talo mo lo file mo Israelu tama mana tua i foi nei atu nuu o New Zealand nei o mātou no nofo matutupu ai a mātou whanau le tua Faamanuia ia New Zealand nei le tua ai mai se foi tai umo le nei malo whamanatu ia i la tauta mā o oe o le tua o mātunu o oe o le tua o malo e manuia mea pe a whai e whātua tua ia te oe mātou i tatalo le tua mātou whalongo ina foi le suinga o le tau i nei vai tau i le mana o lo suafa Iesu Keriso mātou i tatalo tama ia la lofangia New Zealand nei tama ma so se atu nu o lo a fiai lo longa e maise o mafui o matangi ma lo losi le tua ma to te vala au ia te oe le tua o oe e te mawhaia so se mea e mawhaia na e vau ia le matangi ma losi le tua lo suafa Iesu Keriso Faamanuia ia New Zealand nei le tua ai ma se fo iso mato atu nu i Samoa mato te siitia tai umalo mato atu nu le tua ia faapea nana faamanatu ia Samoa ai maise o na tai ia faapea nana faasanga e o latou mata ia te oe o oe manuia ai atu nu malo uma pe a fai latou te faamuamua ia te oe tama faamanatu i tangata Samoa uma e faavae Samoa i le tua le mato i tatalo ai lea iau faamanuianga mato i tatalo le file mua la wafio ti ai le tai o Samoa le liie ia iai le atamai fa le tua fa mua ia te ia le tua e fa penana manuia ai mea na te whaia ta mama to te talo so mato watunu ia iai le loto fa mangalo ai ia iai le loto fia e ngā lulua e male ato toa ia te oe mato te lepetia foi me le anga le fili o lo tau mawhai e whaatupu le mewesi ia Samoa ai a whape nao na iai le file mua oe tama awai le ai lava se mea mātou te mawhaia pe a mātou le au malau a fio fo iai le vi inga ia te oe hallelujah hallelujah Lord Jesus e pa ia oe tawhetai whawhetai tele tātou te talo mo le whaamalo longa le tua whawhetai ai foi lo wanganga ia na whaamalo longa inisi watali mai ia tātou talo sanga le tua i lo suafa Iesu Keriso ma le mana o lo toto na mātou whatua tua ai tama na mātou wale atu ai e ala inisi o mātou ainga whawhetai lau whaamalo longa tama wa e tali whali ali inisi o mātou mana onga e ala i le toto Iesu Keriso tama o lenei taeao mātou te toisi iti ai nisi o lo faapea nana mōmia le whaamalo longa i lenei taeao Yehova o lo suafa tama o lo suafa Iesu Keriso faapea nana malo lo ai mātou pea whai mātou te tali tonu ma le whaatuatua mana tua pēsi o mātou tina Mam Pastor Maria tama ia whaatoa pēra na whaamalo longa i lona tino ia maua e ia tama le file muma ia te oe mana tua foi so mātou tama ia Samasoni tama ai maise ia tui ava mana tua va amuri pola tau siva
Fala nika le li ia Samoa I lau pui puinga ia te ia. Mana tua fia fia pele le tua. Mātou te si tia le nei taeao. Mātou te talo foi ma le fale tua ia talo sanga. Talo sanga pule tiu a toa Yehova. Mātou te whamanatu ia te oe le nei fale tua le tua. Whamalolo ia te ia I lo suafa Iesu Keriso. Ma le mana o lo toto. Mana tua foi maui la vasa I Samoa le tua. E le aise me whaingata ia te oe. I lau whamalolonga ia te ia. Mana tua foi tama se inafo ese. Tanu wasa tonga le li ie. Mai ava pupo ai tama I Amerika. Ma to te si tia ia te ia le nei taeao. I le mana lo toto ma le mana lo suafa Iesu Keriso. Ia o atu iai lau whamalolonga le tua. I le sinale nei tama ia mai ava popo ai le tua. Mana tua foi Malaya Palasan. O miracle tamai lo suafa Iesu Keriso. Ma to te tatalo lau whamalolonga. Fa ato toa lau whamalolonga ia I lato tama. Mana tua foi silia o kene le nei taeao le lie. Fa fetai wa e tali fa liali tama. Wa e faamanuia wa foi fa foi le malosi. E foi ai le vi inga ia te oe. Pati pati atoa o I le tua. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Thank you, Jesus. Whawhetai tele le tua le nei taeao. Whawhetai nganga paia. Tamana e whetalai a mātou wole atu te tali mai. Mātou tali tonu Yehova wa iai nisi wa e tali whaali ali le tua. Mātou te whaafoi ai leo le vi inga ia te oe. A wae leo le tangata tama. Ai peitai o le mana we tuina ia I mātou e ale le suafa Iesu Keriso. Ma le mana o lo toto mātou te whaamalo lo ai Yehova. Yeo lo mafatia tama. Whawhetai lau whaamalo longa Yehova. Hallelujah Lord. Whaane e ina o Yehova le tua soifua. Le nei taeao tama. O le amato a watu le vi inga ia te oe. A wai te tau lava ia te oe le vi inga. Le whaamanu ma le whaanetanga. A waana le se anoa oe le tua. Mātou te le ala whai mai le nei taeao. Ia fo'i le vi inga ia te oe. Nei maso umalawa e o le whaababau. Whaababau lava. Amen e ma amen. Ave sau pati te le vi ia I le tua. Hallelujah. Tali tonu ia I malo whaatua tua. I le whaiva venga le nao le tua ia te oe mao. E whaapupula I le tua. Mana onga na tā ole atu ia te ia. E whaato o toa I pealo tātou tali tonu I le tua. Hallelujah. Au le nei taeao o te tali tonu. Ua uma ua lewa whauna e tā pena. Tātou te vivi I le tua. Hallelujah. O le vai aso wa tua nai. Sa tātou whaamanatu ina ai. Le alofa tu no le tua ia te oe maa. Hallelujah. Lena ia awina mai eilo nalo pele to atasi o Iesu Keriso. E maliu ma whaasata roina. Ina ia maangalo o e maangalo au. Hallelujah. Whamale Yohane le suliva. Pai upu e tol se fulu. Pamai au tau mai le li whaolo Iesu Keriso sa tauro. O ana toi upu na faapea mai. Ua tau nuu. Hallelujah. Tato whai whaatasi mai. Ua tau nuu. Wa tau nuu lea. Wa tau nuu le misiona na awina mai ai o ia ilo na tamaa. Ina ia wia pupua ngā ia. E alu ilunga le sa tauro. E wha sa tauro ina. Mama liu ona o oe maa ule tangatanga sala. Hallelujah. Whamai ole maa moe na fasia I le aise anga sala. Ai ona le alofa tu no le tua ia te oe maa. Na laio na awina mailo na alo Iesu Keriso. E maliu ma whaasata roina. Ai whawhetai le tua. Na manu malo mai o ia le tuunga mau. E le wa lava ele na ili nei taeao. E te vivi ai lo wanganga mai whawhetai le tua. Whawhetai ai lo na alofa ia te oe mau. Wa whamai o ia o le alo le tua soifua. Ai na wha ele e lea o ia ona o au le tangatanga sala. Pa oe le tangatanga sala. Whamai na manatu mai Iesu Keriso mo oe. Nā lai ona ia uia me ia. Ai aua nei ngalo whamai Iesu Keriso.
Ua tau nuu, ua whaile nā mo oe. Lauvi inga lenei taeao, whawhetai ai lo wanganga I le atua. Ona o mea silisili na ia whaia moa. Tato sisiva I le atua whamai. What a mighty God we serve. Hallelujah. E te tali tonu I le matau tio le atua. O lo e tapuai ai. What a mighty God we serve. Hallelujah. Viva mai ai lo wanganga. What a mighty God we serve. Ole ale te leo lo fai le tua. Ole ale te leo lo te tonu le mena fai le tua mo e mau. Tato si siva fia o manumalo Iesu Keriso. Hallelujah. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him and adore Him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels bow before Him and adore Him. Let's say He's the King of Kings.
Glory, glory, glory.
whawhitai tele lenei taeao. Hallelujah. Mātou tau whelangona lo whaamaoni. Taeao le. Whawhitai lo whaumamana. Whawhitai lo whaatasi mai la mātou tauni. Tamaia fo'i a le vi inga ia te oe. Nei maso umai o le whaababau. Whaababau lava le tua. Awane i ngalo ia i mātou lo alofa tunoa. Awane i ngalo ia i mātou lo whaamaoni. Awane i ngalo ia i mātou lo tali manao. Tamā wa whaafetai le tua. Lenei taeao o mātou au na ia te oe. Malo mātou loto whatau waa. Mātou te tali tonu le tua. Ta e whaatasi mai mātou lenei taeao. Wa manuia mea uma. Wa mātou tau whailangona lo pai mai a i mātou tamā. Le tua ia fo'i lava le vi inga ia te oe. Lenei taeao le tua o le a mātou whaalongolongo i la wafionga pa ia. Lo watali o le a awala mai ai lo fina ngalo mo i mātou tamā. Ia mātou whaalongolongo le tangata poto. Whaalongolongo ma le ata mai le tua. Whaalongolongo wa lo feta lai o Yehova ia i mātou lenei taeao. Pa'u ia te ia le tua, pa'u fo i la mātou whaalongo. Ia mātou talia lau upu le nei taeao. O wa o oe lo whapenana e feta lai le nei taeao le liie. Mātou tatalo fo i tauninga umo le mātou sauninga Yehova, ia iai lau whaunga mana. O ai fo i se na saumani mai o le tino. O a fo i ni mea o lo mawhatia ai le loto. Po se mea o lo fina ngalo iai o ia le tua, mātou te tali tonu o lo sila o Yehova, Faamanuia ia te i lātou le tua. Te talo whapitoa fo i mo i lātou o lo whaitaulanga mai lunga le lai. Le tua Faamanuia ia i lātou tamā. Ia whapenana fo a ia i lātou le nau. E whaalongolongo ia wafionga pa ia. Hawa o oe tamā, e te Faamanuia ia i mātou. Pe a whai mātou te nau atu ia te oe. Tio mai o Yehova tai to lua mai mātou te e whai wina le nei tau ninga. Ai fo'i atu ai le vi inga ia te oe. Tato faapea atu. Amen, amen. Awe sau pati tele vi ai le tua. Ma lala mai lalo i lo hava o saunia. Tuina atu lewa noa whapitole nei mo tato sauninga o le whaamantunga. Faamanuia le kalesia I papa totoe. Good morning, church. Mahalo le soifua le leile nei taeao fou. Ia o le sauninga o le faamanatunga o le maliu ma le toitu o Iesu Keriso o lona tino na ia fetalai. Ua o foai atu mo oe foai atu. Foai maimoa o lona toto faamalingiina mo oe mao. Ia ua maangalo ai atanga sala. Amen. Hallelujah. Uyen tangata faamangaloina I lalo le malu nei. Hallelujah. O ta ua faamangaloina e le toto leo Iesu Keriso malona tino. Hallelujah. E ese le leo le atua. Na o mai o le faitau le ta iala I tatou le faamanatunga le nei taeao. Le ma rekolo na mata upu se fulu ma le fa e upu luas fulu tolu luas fa luas fulu fa luas fulu lima tango o ia le ipu o fa fetai ona avatu le e ia te ila tou o ila tou o le uso ma o feinu ila tou uma o fetala yatu Yesu o toto le nei o le fengainga po o fa malingina mo tangata e totele. O le vaenga leo te mana o e te pu e mai o le upu le luas fulma le lima. O le upu moni o te tauatu ia te o tou.
o te le to inu lava i le nei waina, se ia o i le aso o te inu ai i le waina fou i le malo o le atua. Pai mai malo o le atua. So I'll just read verse 25 only. I tell you, I will never drink this wine until the day I drink the new wine in the kingdom of God. In the kingdom of God. Another translation says, in my Father's kingdom. Matthew said, in the kingdom of heaven. Ese atus tu singa. Ia o le malo lava e tasi ale malo le tatou te fia nau iai. Amene. O le tala fia. E whaamanatu le sauninga le nei wa umana whai e Iesu Keriso maona soo. Ai fōlinga mai e le perofetanga le nau mai e Keriso i e le toi ai le isi tau sama anga faapea e tupu muli muli. Ne e whanonga mai. Pa mai a, o tau tino le upu moni o te tau ia te outou, o te leto i inu lava i le nei waina, se ia o i le aso o te inu ai i le waina fou, i le malo o le atua. E ia le tala mata i o le whai mai ma outou, o te inu whaatasi ma outou, wai outou o le au so o lea. O le kalesia e tau e le tuspa ia, o le tino Keriso. The church is called the body of Christ. In English, it says it's the bride of Christ. E whaatusa lea i le ungali, pou, o le whaatu a whai a wā, ma le whaa to a nofotane. O lono inga o oe, o au. O oe maa o le tino o le kalesia, po le kalesia, o tā ua o le mana mea a Keriso. Lono inga o lo i le wha moe moe i tātou te toe talisua whaatasi mai Iesu i le aso ua tofaina. Ai aluna e mai taule le tusi o whaalinga e se fulu iwa e te mawai ia le talana le tau samaanga pe umo ina na le ta samaanga le wingo le pe umo ina wai le o iesi tau samaanga faapea au lo ia le tau samaanga faatusa i le faai poiponga. It's likened to a wedding feast. A Iesu mai latou ua vala aulia. O le fesili, ua vala aulia oe i le tau samaanga. Ua mawhaia na inu nei, ai ato e fo i tua, e te le no fo ia lo no foa i le tau samaanga le nā. Ma sani ana tātou whaalongolongo, ua lewa na alanga tamā i le upule nei o le rapture. Aia, o le siitianga, ya, siitianga, o le tātou whilo inga lea mai. Ma Iesu lea. E whaamanatu o ia nei, a o ia foi lava, e a fio mai lava, e whilo a i mai lātou na ola a o tali tonu ia te ia. O le au ngāle na e whaamanatunga, ina ia e sila fia i lea ma e manatua, e iai le whaamoe moe a leina whai le whaamanatunga. Amu ia oe, amu ia o le tele o le whaatino o le whaamanatunga, o le tele fo le nā o le sa mai o le atua ia te oe ma. Ja. Aleluia. Ma nei ala le whaasoa tamawa e tele le whai mai tatou wo le sitianga, tatou wo le sitianga. A o le tala le i, tau te o atu, o laua mua mua, kule vaenga le na, feoti mua mua oi le li. Faapea foi lea, e maanga ia le rosatianga, le sitianga, e maanga ia foi le oki mua mua. Pia sili atu le oti mua mua. Wala e koke wako la ua o tali malae mai lunga. Ia lea foi le lakul sitianga, le fai mai ia te Salonia, Paulo ia tale Salonia. E kau ke whailoa i lunga o le vahani monimo, ma le lii. O la ua uman kukua e o ia le vaenga le i o tunga mau, na mali liu ma feoti, oi le li. Ia nen whanu ta ua tu tanga tol matua inga len tu te lilo, ai tanga tol matua inga o, e ko ke le fo ele o. Ala winga o whamtalanga. Kau ke o aku la le sao whai mai ia asirunga. Paftai. Tātou atu la sao whai mai ia misa kolosi. Oi mai sina te manatua. Mam upu. Ea. Weni le atinganga.
Alofa Isaia manatua ila tau ia na muli atu ne. Ai lai aka ea ia manumalo ia le aka laine. Manumalo ia le aka laine iluna. Faapea ile o se mele anga foi le alu mua. O le faatani mai ko ke ako la wakalidi mai lunga. Ya walula o ke popole. Ya wale faakali mai o tau pe a. O le winga whamtalanga. A wai te whewhe le oti. Le tioa Paulo ilana talane na whai a Filipilo na mata upu mua. Filipilo na mata upu mua whai upuna lufu tolu, lufu wha, lufu lima. Whai mai Paulo ia Filipi. E wa whale tonu alo manatu I mea nei e lua. Wa ofi halua ma te whaatasi ma Keriso. I am torn. I am pulled between the two desire. To depart from this earth, to leave this earth, and to be with Christ. But I also know that's better. They said it's better. Say better. See, I told you it's better to die first. That's what Paul said. By far, it's greater. But then the next verse is, but it is important, more necessary for me to remain with you. Onaya, emana o Paulo. Se ea e upe luas fulima, vai mai, e mafuanga. I know I will remain. E te tauon o nofo, I will continue with all of you for your progress and joy in the faith. O mafuanga le waling kuengo wat. Wakua yango wat, ona le fe mai le tua, e te taua ona faasoa atu, le sua malie, le lololo, le oli o le faamanatunga ia Keriso, ina ia halu ai le iluma lou oli ia Keriso lae whaatali mai. Mawhai mai Paulo, ia wau, o le oti o lo manuia lea, awa o lo wola ua ia Keriso le, for what is life? What is life? Christ is life. Amen. O le matango fiele na o le whaamanatunga lea, e iai le whaamoe tātou te whailoa iai oe le nā le mana mea Keriso o mātou fo nei o le mana mea Keriso e a whio mai lava o ia tātou te toe tali sua whatasi mai ia I le aso le nā. There is a better and greater feast than this. This is we remember, but the one that we will partake in, you make sure you are there. Is that good? Oh, ia awa fo ina ingalo ia te oe. Ngai ke wa ma fau ke lea I le pase ka ia fo ta suanga le na. Wa ngalo I le na e ola I le lalolangi le nei. Na e fia I le manuia ma le lelei o le atua I lalo le lalolangi le nei. Le tātou te talo ai wha mai le atua ia whaia lo fina ngalo I le lalolangi. E pei ona whaia I le langi. E te tau ono tātou manuia I nei, tātou atu fui tātou ori le langi. E awale umae, wanga olo ngofo whakarikali, ngā olo polonga, le mene te whataritali. In other words, don't be so heavenly minded that you become earthly useless. Oh, that was good English, wasn't it? Close your eyes. Oh, Lord. God, we love you, Jesus. E ese lo matango fie le atua. Ka whetai anganga pa ia. E te au maia le oli taimi o le whaamanatunga. Le atua, awa o le whaamanatunga e whaamanatu ai. Mea ua ona e whaia mo I mātou. O mātou o tangata o le manumalo, tangata ua whaamanga loina, tangata ua whaamalo loina le tua, o I mātou o e whaatua I a te oe tama. O mātou sauni foi o mātou o lau mana mea tama, o le ale taimi, o le ale aso, o le ale itula, wala mātou te leiloa, le aso e te wala auli ai I mātou, a o le whaamanatu ia I mātou, o loo iai lo mātou whaamoe, e mātou te iai I le talisuanga, le tausamaanga,
ua e whaailoa mai le whaalinga e se fulu ma le iwa, ua iai e vala aulia o i lātou na ola a he talitonu i ate o e Keriso. Father, we thank you for that wedding feast. As you have said in Mark 14:25, you will not drink the fruit of the vine again until you drink it again with us, those who believe in you, in our Father's kingdom. Faamanuia le lenei sauninga, faamanuia ti akono. Bless all those souls are watching online. Father, bless them. Faamanuia ia i lātou ia ngoto fo i lenei au le taeao. Lātou te longona ina i lo lātou faamoemoe. O le o lenga le amaritalo i ala iate o Iesu, ala langa le nungo le tua ma faapeane. Amene ma amene. Pule mai. Watu lau whainga luenga e. Tau au atu le tino ma le toto Iesu Keriso, a e tau au ina ta ofi tātou titalia ina fatasi. Tala au atu.
loto Iesu Keriso, tātou talia ina, ma le nganga whawhatai, ma le loto whātutua. Let's receive it with a thankful heart and in faith. Inia e au fofonga I nāma e. Mā natu I upu ia na e whafofonga I ai lenei taeao. Ia no fo ia lo no fo ai le aso lea. Na ia sau le vala au. Ai a e le talia. E te le no fo ia lo no fo. Lia Iesu Keriso matatou tu mawai. Receive his call and remain steadfast in him all the way. Ave no whaftai ei nā tala noa I loa tua. Lia lo whaamalolonga, lia lo whaamangalonga, lia le toe whaafawina o lo malosi, peo le taule lea. Receive your healing emotionally, in your body, mentally, spiritually. Receive that healing, receive the peace of the Lord. Lia mea umana o tātou maua e ala I le toto Iesu Keriso whawhatai tamai lenei taeao. E le uma le anganga whawhatai I a te oe I lo whaamanatu mai pea, lava pea, o loa lofa e te naunau lava e peona e whetalai le apostolo Ioane tolus fuma leono. Ia awane ia ise tasi e talitonu ia te oe whano ia maua le ola e whaavavau. Oka soa lofa ina atele. Oka soa lofa ina atele. Waleva ona e fisaua o whaapupu ina fo yaso. Ono o ila tou e talitonu ia te oe. But you still love others. Tama o le te talo le nei ma le olenga. A vea I mātou e le na ona e wha longolongo. A I o mātou atu ma whaai loa atu isi le tala le lei. We don't want to just come to heaven, but we can bring as many people with us as we can by sharing the good news, the gospel of Christ. Ola mātou o lenga nai ala I le suafa o Iesu Keriso. Ala langa le nua le tua, ma faapea ane, ene ma amen. And all the saints in the house shout, hallelujah. Ya, tau whainga ruenga.
e lelei lava le atua. Taimi uma lava, e lei le atua, taimi uma lava, e faamaoni le atua, taimi uma lava, ave se pati e vi ia i le atua i lenei taeao. Aleluia, sauni lau taulanga, o lau se fuluai ia mataulanga, e ave i le atua, o lou malosi, o lou wanga vaa, tulai mai, tātou tulai mai. O lou wanga vaa e te whaamua mua le tua o le taimi nei, oka o kae se suinga o le lalolangi le ua iai. Amene. A halu lunga le pensini i vai aso uma, ia ua kau ne nefu o tuai fo i mare mafau fau, po fere me la whaamua mua, o fere me la whaalona lua, ia o fere fo i mea o le aku. E iai mea o lai whai, ai ai fo i mea ua le koe whaia. Ai whai mai a le tua, a e whaamua mua mai au. Matai o ono tolu se fulu ma le tolu. When you seek God first, everything else will be added unto you. Ia e mua isa ili le atua malana mi o tonu, o le alea mi o tonu o le atua, o le whaia o mea e tusa o le finangalo ma polo inga le atua. Whai mai le atua e whaamua mua atu, e le na o taimi o taunga le muai, ia o taimi foi wa le taunga le muai, o ina fato a fuatia i le whaatuatua, ina ua ewa aia kwa ua fe o mai mea, ua uki ar whaasoa, ai te tauana e faapea mai. I still trust about God first. Hallelujah. Si ilunga lo au tau matau. A maa whaafetai i lo wanga le lei. I lo walofa. Pesuia inga o le tau o le soifuanga. Ai mai se foi le tau o loa ma le tamau a inga mātou te whao ngā ina. Ia e iaile ne nefu le tua o le whainga o a mātou whiriwhiringa i taimi whapena. A oe ana e whetalai. A o mātou mua isa ili a te oe ma laua meo tonu e alai la mātou foai. E te Faamanuia mai. E le ia se wha le tonu o lau upu le tua. Your word has never failed, Lord. Only man has failed your word. Father, fulfill this word in all of our lives. Faamanuia, ma whātau nuu lau upu lea le tua, i a ao uma wasisi ia te oe le malu nei, malunga o la mat o upenga ta whailangi. Fo i ai leo le vi inga ia te oe. O le talo le ala ia Iesu Keriso, ala langa nua le tua ma whapeane. Amene, ma amene. Tato fo ai malanganga whiwhia. Let's give with a joyful and a cheerful heart. Faamanuia le Atua ia te oe. Are you ready to receive the word of God this morning? For the Lord, I promise you, the Lord is ready to bless you. I know He's ready to bless me. E ia te au, e awa tele, ma le whaaloalo e whailoa le fofonga fitalai o le atua i le nei taeao, ia o le sunga i le teitai, ia o le tupulanga talavou le tofai a tupola, hira, whafoi, tu whatasi o ao tātou whawheloai, le ave pe aua le atua le nei taeao. Bless you, sir. We're ready to receive from the Lord through you this morning. Uma poena te Talofa Faamanuia, e taitai o viinga, i le upu whaua le atua le nei taeao. Thank you, Lord. Thank
se atui ai. Hallelujah. Sau pati logo tua. Hallelujah. Yo e ta mai upur viinga na mātou langina. Mātou te whaatalitali pea ia te oe lo mātou watua i le whatuatua. Tali tonu ma le ono sai le ati. Mātou wala au le nei taeao o mātou sauni mātou te whaalongolongo la e wheta lai tu sao yo mātou lotu. Mātou te talo le ie, i alu ma le mana lau upu le nei taeao. Ai aina se anganga mo oe malo malo lo mātou tamai. Le ngā te tonu le malu nei, a o lunga o penga te whailangi lo mātou live stream. Mātou wala au le ie, ei lau whaunga ia te au lau au na whatau waai le nei taeao. Wa whai ma la wa au la upu tamai. E whaamalusia, e ala i se upu whaamalosi lo mātou atua. Mātou whaia mea umai lau lava suafa Iesu o mātou ole ma wala au atuai. Ai ana langa ni whanau le atua. Amene. Ia toe. Awe sau tau ma pate vea i le atua. Amene. Ona e. Talofa lea. Ao se lua i o autafa. Faamanuia le atua. Toe pati atu mo tātou worship team. Amene. Ia, e ele manatu le nei taeao i whaafitai le taitai o le tātou sauninga. Salolo ua vanua leo te whaatalofa i le tātou maafitanga. Amene. I le suafa manumalo Iesu Keriso le tātou ali whaola. Quitting to you all in the name of our Lord Jesus Christ. It's good to see you all in the presence of God this morning. Amene. Ia le atua le nei taeao. Ia mo le whaatalofa le tātou tamata itai, tātou tama apostolo, Pastor Mika langa vale, ai maise le tinao ngā luenga, e le mawhai, o na whaangaluina, ua o loo faapea nao na tātou whai sauninga whaatasi, lungo na tātou live stream, i le whalatua ia Maria langa vale le nei taeao. Ai maise le loa le tātou ekalesia, sunga le a ofso, soani ma le whalatua, sunga le a o ma le whalatua, ai maise le masenga o ti a kono ali imata maitai. Tai o ministry te tasi al tātou e kalesia. Mai e mātutua e o lava i se au pito i titi. Ia o le suafa Iesu o te whaatalofa ia te oe le nei taeao. Amene. O a mai lau folaunga i le nei aso. I le nei vai aso. Amene. Is there anyone in a house like waiting? Amene. E iai se isi o te tono le malu le nei e fia e whailinga i mea o le whaatalitali. Amen. What about in traffic? E a te lungo au wala ile, kei mi le kiu, ele mea, wa o ile mafua i mei o, road rage e oso i lungo au wala. O le lava le ongo sa i whaakari. Amen. Hallelujah. I have for the praise the Lord. Am I talking to someone this morning? Amen. Kele me olo la ku e fiu e ke ku. Le se we le sa we serve we. Awa e alu fo e longo fo ai ko e fa kali fo e sa we ko e avakula oka. Uma fo inga e ko e fa kali fo i kai me sa we oka. Amen. Ma o me fa kali ya. Praise the Lord.
Ai alau tipi po lau fo mai. O le sila, o lenga mai nga mga o elok wawa ailua. E ele proseso mea, e ke laku e whaakali, a whaila le isi apomi, e koe li liu mai o le whale. Amen. Wa aile ia le reception, wa aile nurse, whakwa ai alu i wa aile fo mai. Amen. Hallelujah. Hei se fia le nei mea o le whaatalitali. Amen. What about us young people? Tātou le whanau laiti, o whanau tupulanga talavou. You know, when your mom and dad coming really late to pick you up from school or work, would you show your smiling face? Amen. Hallelujah. Paitele oi Lord mafuanga na tuwaia piki oi. Amen. Do we ever appreciate what they do for us? Amen. Waiting is not easy to do. It's something that no one want to do it. Amen. But it is a test for everyone. Do you know how long Abraham and Sarah waiting for the promised son Isaac? Amen. They waited 25 years to fulfill God's promise through Isaac. Amen. He trusted God. Na matua itari tonua Abraham ile tu. E uia nga ia mea nga kukupu le varanga. Ole ya. O tau mawhai Sarah e tali le fina ngalo le atua ilona iloa malona mana. Ia ngai kau ke iloa. Nga whai aku au Sarah e le whai mea Abraham se so ia Io e aku lo whai lo. Amen. Ai na iai al manatu Abraham. Na iai al hava noa ile loto Abraham. Na te talitonu i le atua e whaatau wina ale mana onga po e wala aua le atua ia Abraham whai mai e whai oe manu tele. Praise the Lord. Hallelujah. Na e maua le kene se fulu mare lua whai upe wha. Umi na whaatali e te mano. What about David? He roughly waited about 15 years to become a king. After being anointed, but he refuses to take the throne by force. He faced a long period of trials, including running from Saul. Amen. But he chooses to wait for God's timing. Amen. Hallelujah. What is the message? He trusted God. Amen. Natali tonu ta vita ile atua. E iai ale taimi o le atua. Awa ana minoi ta vita ile taimi o le atavita. Keroe, e ki kofo. Amen. Aina whaatani a ta vita ile taimi o le atua. E ui, o lawa anointi ta vita e whai matupo Israel. Alai kupu sauru. Ai whai mai ea. E rei a vea ile ngango ta vita na te taking on the throne from Saul. He waited for God's time. Te loa oi. A e whaatani le taimi o le atua. It's not late, it's not early, but it's perfect for you and I. Amen. Hallelujah. God's timing is always perfect. First anointing. Roughly aged about 15 years as a shepherd boy. Waiting period, about 15 years of adversity and preparation. That's David. King of Judah, 8 of 30 following Saul's death. King of all Israel, 7.5 years later, at the age of 37. Amen. Our sermon is not starting yet. Praise the Lord. Just the introduction. Hallelujah. What about Joseph? He spent 13 years in slavery and prison before he even appointed as a governor in Egypt at the age of 30 years old. To fulfill his dream, and his calling. Amen. Do you know Joseph, he was only 17 years old when his brother sold him to Egypt. Lea so manatu oe ta mama tina
ai su e atu so wata li po so wa fine wa fa tau e isi ona uso mo na tu fa fine isi atu only 17 years old ele fa ngofia ya Jacob. Praise the Lord. But he waited for God's time. Hallelujah. He waited patiently. E ui na ngale anga e ona uso ai na ia fa atali ya male ona sai. Ona nai loa le nei le tamalo po le atali ia Josefa. O lo iai le vala au ta ua le atua mo lona olanga. Kene se tolus ful marfitu ta upo e o le lima se fulu e te maua i le story ato. He was prepared by God. What about Noah? Amen. He waited over 100 years to see the rain for the ark. Amen. That's a long time. That is faith through obedience. He waited actively. O lesi whaatali le mana o mia i tātou le kaurisiano le taimile nei. O le whaatali manga lue. Nanga o lesi. O le maari. O whiari ia. Oi, o le. O tona mai salau ki maasangi e siril wha o ngala o le sa oite. Wa ki ofa nganga ngisi ki wale koe sa ue vai asol. Whia malo e sala. Soli. Lai whaakali kali le whale. Isea. Nanga o le sa ue vai asol le sikianga. Amen. O le fionga le atua. Whaatali manga lue. Ele I whaatali noa. Ina ua wala au le atua ia noa. Whaule waa. Saulongo ngofo ngofo lo faapea. Whakarikali a se ikimu mai. O ia le akimu mena o whiala e se whengo. Ale hali mena whaia noa. Ova ma le se lau tau sanga o whaule waa. Ma whaatali noa I le atua. Ana le ngā lue ngono. E saule lolo ia. E afu ngoa ma lana whanau ma le. Ma mea ola I na whaatonu e le atua. Na ia whaatali maa. Whaatali manga lue. Amen. Ave sau pati e vi ia I le atua le nei taeao. O le ono se lau o tau sanga o toi ino noa. Na ele lolo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ai koe unga inga whaakalis koe ingo ngoa le sau o le kim. Sole. Ma faule waa le over. Ai koe ovo I ko kongo le waa. Ai koe whaakali e le sifia. Fiku aso. Amen. If you putting yourself in Noah's shoes, would you wait? Amen. Because I can tell you right now in our society, in our environment, no one want to wait. We just want to plug in, turn it on, everything's work. Amen. Everyone is waiting for something, right? I don't know what you're waiting for. E te le o iloa le mea o whaatali ai, o te le iloa le mea o e whaatali, na o oe a malo o tu o le taeao le. Praise the Lord. Hallelujah. It may be a test. Maybe a blood test. Maybe a doctor's appointment. Amen. Maybe a job interview. Hallelujah. Maybe a breakthrough finance. Hallelujah. But one thing I know, we all waiting for what? For the rapture. But we have works to do. Like I said before, we not just wait. Amen. Hallelujah. So let's go to our scripture this morning to see what God has for us. This morning before we go home and have a light lunch. I'm just testing you. Amen. So come with me to the book of Prince of Prophet, chapter 40, verse 25-31. Amen. Tatou su e ma ule tusi e pernise profeta ta upu e fase fulu luas fulu man limam ta upu e fai upu il tolus fulu matas a fai wa maua alanga mai amene e kaule la ngonga ali ka ko e se oi my apologies I fall okay il ma ko e kalesia Jerusalem. Amen. Langa o vaenga ngai mala malama ile tusi le o profeta o Isaia e a wai.
fia ilo atili alu le Isaia iva mta upeono na yolo fa ilo merto ino Isaia le fana umai o le tupu. Amene. Fana umai mo tātou le tama e lona ua le malo. O le lii, o le sirisiri ese. Amene. Hallelujah. Ia le atua le nei taeao. For us a child is born to us, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Nisio sikola tus paia, nato manatu, Isaiah o le Prince of Prophets. Amen. So le tatou tusi nei taeao, Profeta o Isaiah lo tau pe fast fulu, pa iu pe luas fulu malima tolus fulu na jas. Amene. A faila ua maua na tusi te alanga mai amene le nei taeao. Amene. Ia tatou faitau mai loa iai. Tatou faitau fatasi ia. O lenei. O ai ea tau te faatusa ia ia. O ai foi mate tutusa. Feta lai mai ai le pa ia. Se te paha e lunga. Ma o tau va ai. O ai ea wana faia nei mea. Na te ngai ala tau au ua faita wina. Na te vala au ia te ila tau uma i o la tau wingoa. Ona o le tele o lona malosi ma lona mana tele. Ele aiso la tau ele iloa. Iako poe, te ale mea e te whaia ne ai. Isa ra e lue, te ale mea e te faapea ai. Ua lilolo wala ia Yehova. Ua tuua fo i lo faamasinonga e lo ua tua. E te leilo ea. E te lei whaalongo ai ea. O le atua, o le vavau. O Yehova, o le na whaia, tulu inga o le lalolangi. E le vai o ia. E le tinga ina foi. E le masu e su e ina lo na mawhau. Tua le malosi ye ua vai. Awe ua le ai se malosi. Na te wha tupu tele i ai le malosi. E vai matinga ina tama mātutua. O taule lea foi e paha uu lava i la tou. A o e wha talitali ia Yehova. E toi wha fawina lo la tou malosi. La tou te si ia e apa au e pei o aeto. La tou te sava vali. Vai. La tou te sava vali. Ai le tinga ina. Faamanuia le Atua i le faitauina o lana fionga pa ia le lei taeao. Sina tala pu'u i le profeta o Isaia. So i tātou malama, Iesu malama anga i le profeta. O Isaia lona tamau a mota. Na whai ma profeta ia Yuta ma Jerusalema i ona po o tupu e toa wha. O Yuta o Usia, o Yotama, a Asa ma Esekia. O le wingo le ngō perfecto o Isaia o le atua o lo'u whaolatanga. God is my salvation. That's Isaiah's name meaning. E pei o Yosua, e pei for el perfecto Hosea. Isaiah is one of the major prophets in the Old Testament. His profound prophecies is the coming of the Messiah and message of both judgment of Israel and other nations and future hope through Christ. The book of Isaiah is similar to the Bible itself. Have 66 books or chapter. How many books of the whole Bible? 66. Isaiah have 66 books. So some scholar mention or think they it's similar with the Bible. Yeah, o le sikus pa ia por tu pa ia ki leo Isaia ku sa wa ngono ia ona mtau. Amen. So the whole book of Isaiah, 66 books, is divided in two main parts. O vainga tele elua. So the first part, from chapter 1 to chapter 39, like the Old Testament books, catch this. Part 1, le vai ngai lua tu si tele Isaia ono mai le mata upu mua o le mata upu e tolu se fulu mana iva. E fia tu se o le whianginga tuai.
luiva. So le vaenga mua le vai e tus pa ia Isaia. I vaenga na tu faapea na se ina le fionga pa ia le Atua. Vaenga mua to luiva. O lo tala noa mai. It's focused on judgment to Israel and other nations. Vaenga lo na lua po le patlo na lua. Chapter 40 le ia le chapter le sa tatou faitauina le taeao nei o le ono sefulu ma le ono. 27 chapter. Like the New Testament books. It's focused on comfort, hope, and restoration in God's nations, Israel. Amen. Hallelujah. Lona winga, o lo whaatatau i le avanoa wa toi tumai le atua i lona nuo Israelu, e ala i a Iesu Keriso i lona whaolaina. Amen. Some scholar says Isaiah is the 5th gospel. Anyone say why? Tell me why. Some scholar says Isaiah is the 5th gospel. Isaiah is the only one that talks about before even the birth of Jesus Christ to the resurrection of Jesus Christ. Olo tala noa mai Isaiah i le whanau mai o Yesu. E o ai ona puapuanga. E o ilo na maliu. E o ilo na tuetu. A maua so taimina e alu le esel matangofi. Tele yo scripture no wau te le tilo e taimina over vai. Amen. From his birth, rejection, suffering, and his resurrection. Amen. Na matanga luenga po le ministry Isaiah ile fitu se lau fase fulu BC. Ma ona mata upu e fase fulu Isaiah sa tatou faitawina le taeao lenei. E iai se tasina te iloa o ai le whaatataua. O isa ra elu po ole nu o le atua. Lea sa. Lela au e. Whaatawhea yo. Papelunia. E se mta utia o le atua mana mea. Ai le whaatau nu uina le tawhea. Wa lewa o na whaailoa le atua e ala ina perfect. So, before Israel exile, wa iai le wonia le atua na ave iai. Ia awana I whaia. Aina whaia. Ia lan mele. Whaatau nu ua le atua. Ave sau pati evi iai le atua. I lenei taeao. Hallelujah. O le upu wha au tu iai tau talanga po le wha malosi lenei taeao. Tato wolo le fale. O le whaatalitan. Ia na te lei o le taimina no tau mwhai tu watu le whaatalitan. Ina ia whaingo fia ia te oe le tato mta upu. Le lau toi whaita wina le whai upu tolus fulu malatasi rea mai le tato whai mai. Fas fulu tolus fulu malatasi. A o e whaatalitali ia Yehova. E toi whaafawina lo la tau malosi. La tau te si ia e apa au e pei o a eto. La tau te whemu ei a ele vai vai. La tau te sava vali a ele ti ngaina. O le ana winga o le upu whaatalitali. Wai te tau ona tātou malama i le winga ina I tātou I lope fo le arka konga ia winga I whai. Wai le mwhaingo whaku ia ngalu ia po as whakarikari. Ai le malama ngalu ma asi me lo whaku e whakarikari. Wai mwhainga whakarikari e umere koe o le awa e me ua halu halu. Longo winga kua leo si ka ia. Ele o malama e ala whaila ngalu. Ele o malama le mere whakarikari langa ia I le whamoe like whakarikari. Praise the Lord. Amen. Ia e malama I le winga o le upu whaatalitali. Longo winga, a whai o ke whai aku ngai a enge so. Whakaritali I. A ua ke alu ese ngofo I ngā se I saule. Le ka ngakale sau e whai. Ia ka kaualanga ngofo I. Pe o mai aka ngaka mau. A ua ngai alu ese ia whakaritali langa lau ngave ele upu. Praise the Lord. Amen. What does wait means? Remain in a place, pause or delay action until a specific time. Amen. Ale ala le opposite o le whaatalitali. O le ala tala whengai. Whakalikali, le ala e whai e oi maa. A whai akul ki ngai whakali aku I e umai o le ala u. Where ilanga, whakule le wha. It's happening. O le mera nga, o le mahalia I o le mere. Kau ke manga o e wha. Ai lai masi soka o e whakingo. O whaatalitali. Pea ku fo I tina le aingo. Tama, ba ia maanga mai kai au whakale kule I whalim kamsi usai kau ngu ulorking ai nga whakali usanga whakali ai pe koe lima mi ngu ke kau ngu malking ha pe mai ai o mai lo fe mai whako ala ku ngei he was there I don't know where wale eise o sa ala nga whai whaatali atu se o mai kam whai whaamalama ina ia manino mai malama le tatou au le taeao le. Praise the Lord. Hallelujah.
So le tatou mata upuna le taeao lenei. O le faatalitali. That is our subject this morning. Waiting. Amen. We are living in a fast world. I'm not talking about a fast part or politics. No. Amen. Ua makua masingi ame uma le lorangi lo tatou ke lea suinga eva ai te minei le 5 ono fitu tau sanga ua mavai. Everything is fast right now. Fast food, fast internet, fast broadband, fast lane, fast car, fast fuel cost. Everything's going up. Everything go up. Amen. Wa makua I vave ale o mer kai mingi. Amen. Ale tala le atua ya oi ma o taeao nei papatoe. Faatalitali ya ia. Faatalitali ya yo. O ki whakalikali lo to olua. Amen. Hallelujah. Faatali le atua. Ona e manuia le taeao. Hallelujah. Praise the Lord. That is the world we are living in today. But the sad news is we can't change it. Amen. But we can pray to God. A whaila, ele tali ale atua e se mana ongolo e. Whakalikali. Awe ke pole. A whaia e, o le o mera keimige, kako whakalikali ya. Lafu wala o sai whakalikali, wa whainga whaatali, apara amo le 2-5 tausanga. Whaakali ngoa ele oval se lau tausanga. Whaakali yo se whare se fulu tolu tausanga. Whaatali ta vita se fulu 5 tausanga. Ia ka kou a kasiri asu. O ke wat? Amen. A o tangata o le atua ia na au mai tu tono le fionga pa ia le atua le taeao le nei tau whaamalama le tatu mta. They're not waiting in days. Not months. Not a year. It's many years. Amen. Au ka kou so le ia o le koe o mai whangi a inga wa fiu e whakari. Amen. Hallelujah. Whai mea a inga poko ia avaya koe le i o mariko finga o makai ka ua e whakamilo mai ele ia male ai foi mako ia le anga vai ko ngal fai pika o mei mai am ko wak. Amen. Ave sa pate vi le atua. Hallelujah. Amen. I was asking my son this morning if it's okay for him for me to use him and his PS5. He was quite upset. But when I said, son, it's the real story. And he goes, but what? It's about your PS5 and oh yeah, our Wi-Fi is trash. I said, yeah, see, that's why. My son Enrico and his PS5. Amen. My son, he just wants everything to work. Amen. Ole tala le whamatala atu o leo te wawa aia mau turi tiro e le tali o le whale. Amen. Tamu whai whamanino ati e malamalama ni mero lo lava o lo ongsa. Wengi liko. Alaku nge sulu le ia ilungolanga poku e ilanga PS5 e alu wai alunga online. Ka kelo anga le leia pa kuku mai. Sau whai mai. Ai sau ala le sau ia. O ke loa iloa e skamarkali al waku e pea. Ai sau ala alu ilonga tikinga. My mom, why our Wi-Fi is always slow? O ke whaalonga wapi o anga whanga fisiring ia pe fia kau Wi-Fi e kau. E lo ia kali ati na i whanau. Whapea se whai e mea o i mawhau whokami. Ia, sauna ia ro ka maa rofa mai. Whai e ronki ngai e le se mai. E la mea whaanga e o la poko e ku fast Wi-Fi e po a le whai e whaavave le broadband. E so o umanan mako e koru, e lua lunga. Kasi lalo le mele ia lunga anku. Leila. Ke vai o e so o umare kolunga o alu ngi kasulu i au kafalanga. Ele maua. Ngai ule nga alu fa poko o waku. Bo fiwa su. Au alu ave me kasao. Ele maua. Amen. Le lava le o sa. Kama that's him. Pero wingo la utala. Ia lava tato o sa. Ele va peku waku loa. Se ia wa ki ko TV o la alu lunga le YouTube. Sa wa sa. Ka e fa kan ke ku la elo. Be patient. Nango ka ko le peo no fai atu e makuale ai se on sa il kelo ke mga onga sulu ku aki saulo per se ku se vango se ngalu ngai ka ngakale ko masinge e fai ra ko ngalu amen ave sa pati via ile tua. Hallelujah. Did you waiting for something this morning?
E se mea sa e whaatali ai lenei vawe au po lenei taeao. Ia, ave sa pati mo tama. Wai ke ngofo mai. O te whawhetai le ai, le la whaasao. O te whawhetai a te o tau le wai lalo le malu. Ave sa pati e via le. E le ia mawhai e ai. E vai anu. Wai le ngoa vai ani o whatever you call him. Ia. E le ima whai e le linga. O na tau fia lo tau fia o mai le mamanu o le atua. Amen. I'm pretty sure everyone in the North Island, Auckland, was waiting for him this morning. Amen. Hallelujah. Yeah, ele kau whailong fasiti ngā mea langa, le kau ke le flesh, le kau ke le tinu. Amen. So my assignment for us this morning is this. Why must we wait for the Lord? Why must we wait for the Lord? I say, ai tata wai, ona tātou whaatalitali ya Yehova, o le tua. Amen. Le sona mua le nei taeao. Lesson 1. Because God is omnipotent. He's all powerful. Awana ia whaia mea unga I lona malosi. Full stop. There is no one before or after. Amen. Hallelujah. Ai se ai te tau wai ona e whaatalitali o ele a ingo le atua, o a ua tangata o le atua, I tātou uma o whanau na whiriwhilia e le atua, o na tātou whaatalitali le atua, because he is omnipotent, he is all powerful, he created the heaven and earth. Full stop. Amen. Lona winga la, a whaila atu mai tātou whaatalitali le atua, e loa e le atua mea uma, tātou te mana na oi. Amen. He is our creator. Praise the Lord. He is so powerful. A whaitau ina le. Whai upulan tātou whaitau le taeao. Lufulu lima whai mai. O lenei. Isai e fast fulu. Po ai ea tau te whaatusa ia ia. Po ai fhoi ma te tutusa. Ua wheta lai mai ai le paia o le atua lea. Se te pā e lunga ma o tau wa ai. Po ai ea wana whaia nei mea. Na te taitaina mai I la tau au wa whaita wina. Na te wala awia. Wala awia te I la tau yo la tau ingoa. He knows your name. Amen. Ona o le tele o lona malosi ma lona mana tele. E le aiso la tau e le iloa. Skipi la whai upo e luas fuma le fitu ai vatu le whai upo e luas fuma le whai mai. E te leilo ea e te lei whaalongo I ea. O le atua, o le vavau, o Yehova, o le na whaia turu ingo le nalolangi, e le vai o ia, e le tinga ina, foi, e le masu e su ina lo na mawhawhau, ave sau whawhau nga patevi ia, e le atua le nei taeao. That is the reason why we must wait for God. Amen. He is omnipotent. He knows everything. He is so powerful. Hallelujah. There is no one like him. Amen. Bi ele tua le taeao. Ele manga ia ke fong isa o ite ngal ku waku asa. Hallelujah. Jeremiah 32 verse 17. Hallelujah. Au feta wina. Awele ali ie Yehova. Fauta o oe na e whaia le langi ma le lalolangi I lau mahalo si tele. Malo a ao whaaloa loa. E le whainga tā ia te oe se mea tas. Le aingo le tua le taeao le nei. Po le hane lai titi o lau mana onga. Po le hane te leo o lau mana onga. A e whaatalitani le tua. E tani le tua I lau mana onga. A wai leisa mea e whainga tā I lau atua. Amene. E loa e le atua le mea nai te mana oe. God, He is in total control of Himself and His creation. Nothing is too difficult for him to do. Amen. There is nothing too hard for him to do for you and I. Hallelujah. So ela tu se salamo se lau fai upo tolu. Amen. Mana tala ia le ska ko English service. Se lau no fai upo tolu.
Au aloa ia le rau fai tau atu, fai mai. Ia o tou I loa o Yehova o ia lava le atua. O ia na whaia I tātou. Ua whai tātou mona. O lona noo I tātou. O le lafu ma moe ua ia whangaina. Amene. Amene. Ia le tua. A whai o e fia ai. God will feed you and I. Amen. Ai au tira whai upu I runga ato le por whai upu o mua ma le lua ngai whai mai Yerusalamo na whai mai. Ia ala langa ia Yehova le lalo langi uma. Ia o tau au auna ia Yehova ma le fia fia. O mea o tau I ona luma ma le alanga fia fia. Ke lo e ai fia fia o ia Yehova. E whai e le atua mea uma e manao ia oi. Mea te fia, wai e mangao ai whai e le atua mo oi. Ave sau patevi ia le atua le nei taeao. Tolu ava enga, e wa uman mua mua. Tato woro e whale le taeao le nei. Whamari tato assignment po le au le nei taeao. Why must we wait for God? Ai se ai tata wai ona tato whaatali le atua. Le sona lona lua, po le vaenga lona lua. Because God is omniscient. God knows everything about us. Awana te sila fia mea umanava. Amen. He knows us when we weak. Amen. He knows us when we're tired. Or we're about to give up. Amen. Au fai tauina fai upo e lua sifulu le Isaia. Lesa tato fai tauina le taeao. Lua sifulu ma le iwa le tolu sifulu fai mai. Na te avatua le malosi I e ua vai vai. A oe ua le ai se malosi. Na te whaatupu tele I ai le malosi. Tolu se fulu. E vai vai mati ngā ina tama mātutua. O taulele a foi e pā u lava I lato. Amen. Hallelujah. Whamaritala tu spa ia. E vai vai mati ngā ina tama mātutua. Do you know God knows your past? Knows your present and knows your future. Amen. A whai o ia na whaia mea uma, whaia oi lo na whatusa. Ma, lo na winga I loa uma e le atua mea e au ngā ia oe ma o ngā ia. E lofu e le atua mea e le au ngā. E le amaia mo oe ma. Praise the Lord. Hallelujah. Via le atua. Ai wha ai e whai upu le whai mai. Na te awa tua le malosi. He knows when you need strength. He knows you. He knows us. E loa le leia ele atua le taimi wa e mana o mia I wha malos. Amen. Wha mea, na te awa tua le malosi e o vai vai. A o e wa le ai le malosi. Na te wha atupu tele I ai le malosi. Mana tua. O le tusi lea. O le tusi lea o le wha malosi I seia iai. I lu o sai tā lea sa wha pena o le tā une tā whea I o I paperonia. Ina ia wha tā pena o le taimi o le ato e wha aia e mai ai le tā wheanga I Jerusalem. Ai, o le au ngala lea mo oe ma o le taeao le nei. Amen. Fa mai fai pa tolu se fulu. E vai vai matina inga tama mātutua o taule lea foi e pa u lava I lātou. Te lo e o fai o aka anga po le whainga. Ne vai aso e le whai tango lautus. O me mali, that was not my message. E leo le upu lea po le wha maalusi lea no le au lea no sauni. So e sui ana na file le au po le o me le po ana po. Amen. Siri leu stai, lo le ngā o le mamoi po. Amen. Hallelujah. Whai mai, e vai vai mati ngā inga tama mātua o taule lea foi, e pa, e le kai me mangaku kā kou mākua tama matu. Le ia te, o tala, amen. Ngalu, kamau, lava le tau whamla, nanga whai marita le tuspa ia, e le kai me, whai mai ea, e vai vai ma, e le kai me e le ngakanga vai vai, a koe ki ngā inga. Amen. Mai e vai mati ngā ina tama mātutua. Au ala kākou kaule, au ke whia makua langa e vai ke inga e marus. Amen. Ai kua mea tama matu ia la ko ke whia ele ia o ia kākou. Amen. Au vai yange, alanga makola ko la ngonga mea kau me marus. Ai whai mai ia, o taulele a foi, e pā u lava ila, mea umai e loa ele atua ia te oi ma. So young men and a young woman, youth. Au e te mawhauwhau I lo marosi.
Pa maritala tu spa ia. E iai hale taimea. E pa uai tātou. Hallelujah. Ai saula le fai upu muli muli ia ia ien manatu muli muli le taeao le nei. Tātou wo o ia se taimi. Mana ia i. Amene. Ave sa pati pati via ile tua. Il nei taeao. Why we must wait for God. Ai se ai te tau wai o na tātou whaatalitali ia Jehovah. Amene. God knows you better than you. God knows me better than me. Hallelujah. E sili atu le iloa o le atua o oe na ilo oe. E ei kai mea ke mangaku a uia whaka ingoa. E ke ua ofo le kusi a kua e a wha inga ika se kai miko. So nga whaia fo ilo ka ika. Praise the Lord. E le taimi au te manatu a tupola ia faapea. E sili a uia o manatu. A whai mai a le atua. E sili atu la uiloa o oe tupola na ilo o uiloa oe. Amen. Am I talking to somebody this morning? E sili atu le iloa e le atua o oe, na ilo oe. Nanga yei temi tama, I know me. No, you don't. Awa angka ko iloa tātou. Whai ngō fia mea tātou te whaia. So God says, my child, I know you better than you. I know you better than yourself. Amen. E sili atu le iloa e le atua o oe, na ilo tāua. Whaamau lalo tātou lotu. Whaatalitali le atua. So ela tu se salamo se lau tolu se fulu mariva. Amene. Hallelujah. Fai upu mua la fai tawin. Jehovah e. Ya Iesu e mai ya teaao. Wa e se la fia lava. O oe lava wa e se la fia lo nofo ilalo ma lo tu la ilunga. Wa e se la fia ma mau mai o ma na tunga. Ya wa Iesu e i lo savali ma lo taoto. Wa e masali lava ma o wala uma. A ole iai lava se upu i lo mutu. Fauta. Jehovah e. Wa e si la fia uma lava. God knows you before you even say something. Know your faults. Biana lo fai aku ai. Si li atu le mana malamo lo tātou atua ia tātou. Na i lo tātou manatu. Amen. Vaenga muli muli le tātou fe au le nei taeao. Why must we wait for God? Ai se ai te tau wai o na tātou whaatali a Jehovah. Because God is omnipresent. He is everywhere. Awa e iai o ia i so se mea. Amene. Hallelujah. Vai upo tolus fu martasi o le Isaia sa tātou whaita wina whai mai ea. A o e whaatalitali ia Jehovah. Ea. E whawhawina lo nātou marosi. Lātou te si ia pa au e pei o ahetu. Lātou te whemu ei a e le vai vai. Lātou te sāva vali a e le tinga ina. E te le tau sau le lotu e te whaatalitali ia Jehovah. He's everywhere. O lau fale, o lau ainga, o lau ngā ruenga, so o se mea te iai. A e whaatalitali ia Jehovah, e tali ia Jehovah i mea te iai. Wama ia, o e whaatalitali ia Jehovah, e whaafawina lo lātou maros. Praise the Lord. Salamo e se lau tolus fulmariva, lau whaita wina le, e vaenga lea. E fitu i le valu whai mai. O te alua ea i whea i lo wanganga. O te sola ea i whea a i o luma. A whai o te alu i le langi o iai lava oe. A whai o te folafola i so umoenga i se oli whauta o iai lava oe. O whea ale mea ke alu ai. E folo a whafonga o Jehovah ia te oe ma. A whai e te alu ma e whaatalitali ia Jehovah. Amene. Jeremia e lua se fulu mare tolu whai upo e lua se fulu mare whao le tatu tu simule muli le. Amene. E mawhai ea e se tasi o na lafi le mea lilo. O te lei loa ai o ia. O loo feta lai mai ai Jehovah. E le o tutumu ea le langi ma le lalo langi ia te au. O loo feta lai mai ai Jehovah. Le aise mea e le lilo e le silfanga Jehovah. O fea le pumo mo na e te tangi ai mai whaatalitali le atua. E va ai le atua ia te oe. E sila o ia ia te oe. Amene. Le aingo le atua i le nei taeao. I don't know what you are waiting right now.
tonight, maybe tomorrow, next week, or even next month. Amen. But you have heard the word of God this morning. God says, wait for me, my child. Wait for me, my son and daughter. I'm in control of everything you need. I have created you in my image, and everything is there. There is nothing is too difficult for me. I know everything about you, my child. I know you better than you or yourself. I am everywhere, says the Lord. I'm with you right now. I will never leave you nor forsake you. Hebrews 13, verse 5. And I will give you rest. Matthew 11, 28. But those who wait upon the Lord will renew their strength. Isaiah 40, 31. Ia Faamanuia le Atua lenei fiafi le tātou ainga. Ia te ia pea le manumalo le inga tuina atu le avanoa le tātou tamate tai. Afsa patsevi ia le Atua au tu lai menana rona. Patpati atu e whaaftaia ia awala upu taeao nei. Hallelujah. Aoe whaatalitali ia Iova. Whaafowina lo lātou malos. Si ai apa au e pe o aetu. O whatuile le vai tāmu ele tingai. Let's be upstanding. Team, remain there. Remain there. I want you to have a break from your calling. Hallelujah. Media, put up hold my hand, take my life. O'olo ulima avelo wala. Wa feta laile tua mo tātou li taeao lenei. God has spoken. And it's very clear what he's saying to us right now, preparing us for tomorrow. But wa manino lava lona mana vanga mai ia te oe. Wa nai te sile fiaina mea uma lava na e a fia i lo soifua mo lo olanga. That's the greatest thing about our God and our Father. He understands our personal situations. Olana ungani mai folna. He's encouraging us. Ia tato whaatalitali ia te ia. O alama whawhitauli o atu langa o lo whiangai mo oe. Whaatali pea ia te ia. Whatever you're going through, the word of God saying to us this morning, wait upon me. Put your hope in me. Don't put your hope in the church. The church can never help you. But put your hope in Christ Jesus, the Lord of the church. Tu'ulo wola atoa Iesu Keriso o iole li ole. Le lotu. E le imaliu le lotu mo ta'oa. Are you with me? Tu'ulo fa'tutuanga ia ngang paia. Whatever struggles you're going through, ask Holy Spirit. O le tali le nā naua au mai le tua mō lo whaatali. Whai fe awala upu o le tua e whapena i le mana atoa, o le tua Iesu se mea. So o le tali le nā, wa uma lava whaafita auli o le nā e te whapena ona tu whesidi ai lo loto ma lo mawhau. Wala au ia nganga pa ia. That's why Holy Spirit was sent. O le ta whaatua tuanga le nā. E whesosani ia te oe, e tai le oe le awala. E te iloa i lona whina ngā lo le nā. Tatu whaanongo i le a whāle sauni mai. Fofofo lalo whaatalitali iei nā, po le ale awala nai te whaatali iei. Ai whaatali iei e saule a wha, ai yoti o mai tangata. Ia e loa e te alusawa leo lai whavavau. You don't have to worry about anything. You don't have to fear death. Why? Because greater is he that is in you and I. E te whaatali me uma te whaatali te iloa le o lo i te tonu ia te oe. That's a powerful word. Hallelujah.
So o tātou whanonoi, tātou suino, tātou pese lea. O tātou tinonga lea. This is our confession. This is how we respond to that word this morning. O lau tali atu lea. I lea tuetusa mea na ia au ngani mai ai, ma le avei na ia au mai ai atu. E mai upli pese lo lima. Le tua len fetalai mai whaatali ia te ia. Mai o oela ma o tātali ai. E tu atu tā lima i le li, kat o mai a lo lima, ma e ave lo wola, a wā o tari tonu i a te oe, a wā o oe o te maua i nai lea o le ola ma manuia umaloa, le wa e whetala i le taeao nei, i lo nei loto a fio mai oe. So, e te mawhanawhana i le taeao le nei, pa e whai atu i le li a fio mai. Ask him to come into your life again. Because sometimes we come to church, but our lives are not really totally in the Lord. That's why God brings words like this. O whaangalena sirifino, o whanongo wha mai a Pastor Tupola, na soe sui ana na file op. We ask why? Because that's how God moves in our lives. He knows who will be here. That was not mindful of those that are not here. This is a word for us. Na ita tu loa ia ile wala whewha nongolongo mai la tō ia ina ile live. E te langona ile alona au ngani mai le na ia te oe. Ale iei ke viso Iesu i o tātou wōlanga. E le mawhain na tātou maua le mawhanawhana mal tō whi le mō lea tātou te whaatali ai. If you're waiting on your own terms and your own understanding, you'll be struggling, you'll be waiting forever. But he said, I am the omnipotent God. Na o te wha manatu mai a te oe. O lona mana na la wa ia te oe. You have that power. Why? Because greater is he. Momo yana mi tau pe wha, he's in you. Al mafu angana te loai. E le o ia te oe, e le o ia te au Iesu Keriso. Langa na anta mafau whaum ta wha longo iei. Ai le o la i o tau langa. Are you with me? Are you with me? God knows all of us here. I always challenge myself whether I really have the Lord in my own life. Hallelujah. But they let you laugh for in a tattoo in a tattoo mataao ne, tattoo lo, tattoo o, wa for winner lo tattoo malos. Tattoo to see up pay your eyes. I say, for my ochelet ua ocho. O te le tu la fua I atu tō se I o ngā taanga lola. See, God is speaking through the vision. I will never leave you. The abiding God is here with us. Hallelujah. All right? Let's give him our confession. Tato langina le tato na fone le tato pesela. Ulo ulima avelo uola le liwa o talitonu le liwa o mawaina ilo uloto afioma le li avemo utaiala Faasino mai ole ala Wana o awa setangata Ua omana o mia lewa lofa Oa u lenei. Hold my hand. Hold my hand. Give yourself unto him now. Take my life, Lord, I believe, Lord, I receive. My heart, come, Lord Jesus, be my guide. Show me the way, for I'm just a man with a great need for love. Here I come. Now offer yourself unto him now. The taloa ti atea. Tu atu lo tangata.
Tu atu lau tanga te peo nta vivi ia i. Come, Lord Jesus. Come and lead us while we're waiting. Help us how to wait for all that you promised us. Pe so soni mai na ia mātou lona whaatali ia te oe. Ile awana e te manao ai mātou te whaatali ia te oe. Ina ia awane i whepei i mātou o tau pau atua se fulu. Sa whaatali man whaamoe ngai nā. Ai le i manuia uma i la tau nā. Mātou walau i lea nganga pa ia. A fio mai oe a nganga pa ia. We welcome you, Holy Spirit. Come into our lives right now. Help us understand your word. Help us understand your will and your purpose. The source wani mai na ia mātou malama I lau upu mo mātou malaua fionga. Aua ne i o mātou whaia i o mātou manatu. Aua mātou te whaatali I lo mātou I loa ma mātou langona. Ai a fio mai oe whaasino mai le ala. Wa umana e a o iai mātou. E iei le awala mātou te manatu e tonu sao ma lenei. Au le taunu unga e whanoa I o mātou o langa. Ai mātou wala awa ngang pa I whesoswani mai. Na ia mātou savavali iei le Keriso o awa uma fo I ona e whetalai mai. Wa na o oe ale ala I le tama. Wa na o oe fo I le ola. Wa na o oe fo ia o le upumoni. Me le mātou whawhetei tamai te letu la fo ina I mātou. Thank you for not leaving us. Thank you for not forsaking us. Hallelujah lo mātou wha fo ia le ia te oe le vinga. Hold my hand. Take my life. Lord, I believe. Lord, I receive into my heart. Come, Lord Jesus, be my guide. Show me the way, for I'm just a man with a great need for love. Here I come for Samoa, ulo uliman, avelo uola, leali iwa o talitonu, leali iwa o mawaina. Ilo uloto afio mai leali avemo utaiala faasino mai oleala wana o awasetangata ua omana o mialo alofa o au lenei. Amen. Vi ele tua tama. Vi ele tua leano. Vi ele tua leang pa ia. Alleluia. Alleluia. Vi ia Iesu Keriso. Te ave se sta o pate vi ia ele. Alala mai mamalo le tua. O momoli mai alo faanga ia ma pala longa le sunga le fongole o le kalesia ona o lo ia ise fa lave pa le ngaluenga o lo mo mia